Woi, Sim, jeung sase ka dia. Dulur mad, nuti Betawi. Oh, gitu. Woi, John, kenalan dulu lu. Diam-diam baik. Jonas, gue saudara Kosim. Oh, jomblo ngenes. Rese banget temen lu, Sim. Santuy apa, bro? Wih, Ya, ngapain lu kemari? gue pengen belajar bahasa Sunda sama lu, bro. Sim, emang sia tengah jaran lur sia? Atuh enggeus, mad. Oh, coba yang jajal. Joni, coba lu artiin bahasa Sundanya besok pagi-pagi apa coba? Isuk, isuk. Astagfirullah, Kosim. Saya kumaha ngajar anak itu. Atuh perkata, mad. Besok pan Sundana isuk. Lamun pagi-pagi eta isuk-isuk. Naon nu salah atuh, mad. Sim, pan di bahasa Sunda aya imbuhan meureun. Jadi lamun pertanyaan eta besok pagi-pagi berarti isukan isuk-isuk. Pakai imbuhan sarkosim. Kalem kunaon mad, ngegas bae sia mah. Caleupeung sia mah. Coba John, bahasa Sundanya apa? Apa coba? Naon? Iya apa? Ya naon, Mad. Atuh iya gua nanya bahasa Sundanya apa itu apa? Naon. Iya nu belet si Kosim, si John apa aingnya? Riet amat aing jadina.